manifestacija za Akademiju umetnosti jedna od vrhunskih i najznačajnijih manifestacija, s obzirom da je reč o manifestaciji koja je otvorena prema studentima iz svih zemalja sveta, pozivnog karaktera i ogroman broj radova je na ovo bijenale prispeo, što je nama posebno drago. Ove godine smo ga realizovali u donekle, da kažem, malo težim okolnostima po pitanju finansiranja svih aktivnosti oko bijenala, ali ogroman broj radova je prispeo i urađena je kvalitetna selekcija, uži izbor 300 radova i 3 pobednička rada koje su, naravno, koji će biti nagrađeni strane Akademije. Ovo je najbolji mogući pristup pedagoški prema plakatima i prema likovnoj umetnosti, pošto se vidi tačno na drugim univerzitetima kako razmišljaju, na šta obraćaju pažnju, tematski, koje teme obrađuju, i onda se vidi da uopšte svako ima svoje probleme, svuda su studenti isti, samo kako će kreativnost da izraze, to na njima. It's a really nice Biennale, amazing posters, amazing feeling. I met with students, teachers, and just people from Novi Sad, and it's a really great experience. Tokom studija dojadio mi je rad na kompjuteru i želeo sam da radim stvari manuelno, da mi kompjuter postane samo još jedan alat, a ne osnova za dizajn. Iz tog razloga sam pravio skulpturice, slikao po telu, crtao i to na kraju samo prebacio u kompjuter u digitalan format.